seswana mafowethu leli khansela leli ngesihlanu acebile amanye amakhansela manje ahamba ngamatekisi thina stili namanje kunje la niqhamuke khona ngcolile lapha ayifanele imoto enjengale ukuthi ngahamba endaweni engcole kanje ngithi mina amakhansela u5 one into esisusa manje ugesi ume kanje intambo endlini yami ime kanje fanele ngabe iyalayidwa endlini ime kanje bayifaka abantu basuka banyamala siyamcela ushongo naku yonakala lapha asithola impumelelo okay ke bafowethu lo gesi lokhanya nini lo gesi lo lokhanya nini mbuzo wami loyo kufanele nginibuze wona oqala nje manisuka la ukuthi uyolayidwa nini ngoba phela nazi igcobe ikhona senze njani ngalezi izinto esikhohliswa ngazo kuyema emvotini manje kuzovotwa kuthiwa thina sivotwe sivotela into nje mhlalo ngathi ngicela ngane zami ukuthi mncane mntanami ngifuna ukhuluma iqiniso ukuthi mawusuka la usasa uyalayidwa ugesi ngoba kunemali ezafakwa zidla abantu thina salamba thina sisizwayo yitho basi fanele sisebenzelwe silayidelwe thina impumputhe thina namanje impumputhe hlele emnyameni akukhanyi yabona ugesi ukhanya lapha mina ngiyawubona ukhanya lapha ngize ngiphumele phandle into inkosi yami kodwa ngoba sengiyafuna ukufika nini awengane zami ngishiye emnyameni bafowethu ubhlungu lokhu ngibona sila ngoba ubona sifaka amahlahla nje akuyona intando yethu mama uyezwa mntanami akuyona intando yethu la sizinikela ukufa ngithe mina sihlale la ngizobathutha ntambama ngale yamoto le bathi isinamu ngizobathutha bayisemakhaya abo sohlala sikade la ngoba sifanele la kunabantu abahlala ngathi manje la ngifuna ukunisiza nje bomnyango nitshele kunabantu njalo ntambama abakwashongo bazofula la bayedolobheni ngizobagada namhlanje bafowethu funa sibagada laba bakwashongo ngoba kusho ukuthi kudilazwa thina laba banogesi abanye basichasile laba abanye banogesi basibalekela vele isifo sofika nakube sinye ngelinye akungananga kukhona umvuka ke mntanami emfuna ukutshena wona uzovuka awuqedile siyakutshena umsuso wenkulumo ukuthi suka sizokutshena nangayo lento ohamba kuye engcolile le umgoqo ungagelethwa uthiwa akekho amadizini sifuna ukwazi noma amadizini awufika nini esigelethini imgwaqo